Hello, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nazrul Alif bin Nazaruddin. Saya mengambil kursus di MSU dalam bidang Culinary Arts pada tahun 2016 hingga 2021, diploma dan juga degree. Because masa tu universiti tu antara universiti yang fast pace in terms of growth, sebab suddenly diorang create their names out of nowhere. I don't even aware that MSU exists until I came across brochures said that this university has this kind of certificate and so on. So I think I suited for that university lah, at the time lah. Nama bisnes saya, nama company saya adalah Deli Agro. Bisnes saya berasaskan nenas mainly, dan juga sampingannya adalah pisang tanduk dan juga jambu lohan. Proses bagi nenas ambil masa lebih kurang 12 ke 13 bulan daripada tempoh tanam sampai tempoh matang buah untuk dipetik. Penanaman nenas prosesnya sangat mudah. Setiap sebulan saya attend kepada pokok untuk pembajaan tanah dan juga daun. Selepas tu penjagaan rumput dari segi racun. 3 bulan yang kemudiannya lebih kepada hormon dan juga maintain rumput untuk penjagaan buah yang lebih cantik. Pengeluaran saya dalam masa seminggu lebih kurang 2 ke 2,5 tan setiap minggu, dan saya distribute around Melaka setakat ni. Saya adalah sumber pertama dalam supply chain. Saya pengeluar, saya peladang. Saya yang memastikan yang nenas tu sentiasa ada untuk penggemar-penggemar nenas kat luar sana. Saya pada mulanya saya suka memasak. Saya kalau diberi pilihan sekarang, saya tetap pilih memasak, tapi saya nampak lebih banyak peluang yang terhidang kalau saya terus menceburi bidang peladangan ni. Dari segi sources yang government boleh bagi, orang lain pun boleh bagi in terms of ilmu dan sebagainya. My experience as a student at MSU has been very interesting and I think most alumni will call it sweet memories, since I spend my time with a lot of types of people. Even the lecturers are friendly, very helpful, very supportive, and then it changed my style in terms of time management and all. MSU inspired me in so many ways, in terms of discipline, hardworking. I think because I organize many of events in MSU, I think some of the work ethic I imply while I'm actually working now: time management, discipline, hardworking, teamwork, communication, conflict management. My future endeavor in maybe 5 years or 10 years time is I'm not gonna only focus on agriculture. I'm planning on opening my first barber shop. If it goes well, I think I will be opening my first restaurant here in Melaka, bringing unique food to the society of Melaka. Oh, very cliche. Hardworking, discipline, never give up. Always look for silver lining in everything that happens, because I think that's what we should do to not put ourselves down, especially when there's something bad happen. Please look for something positive. Please be around everyone that is positive lah. I think. Watch this space for more alumni success stories. Follow your passion and create your own Achiever story. #MSU Alumni. See you again.